un danki pature hende ku ta ofrece nan danza pa ayúdanos ku a situación di zeta y pa ayúdanos ku limpia zeta. Awe nos a limpia ku een focus na Sorbon, ku danza di brandweer, LVV i web, i nos tin danza tambe di hende di en negosji na Sorbon, en nos ta hopi gradisi na nan tambe pa ofrece nan danza pa limpia e zeta na Sorbon. Nos por bisa nos a limpia e zeta na Sorbon, nos nota wak hopi mas zeta den beach na Sorbon. I manjan nos tin danza di militar di defensie tambe i nos lo tin un focus na lagoon i na foodies pa limpia e zeta na na het terreno nan. Ku apoyo di nos defensie nos tin idea eta mas nos ta mas lie ku limpia e zeta. Ora nos ta klar ku limpia e zeta na lagoon i foodies, nos lo limpia e zeta na punto di calbas i nos lo wake situacion na mar cultura, pa sobra nos tin zeta tame na mar cultura. Ahor nos notin nos notin coordinación pa voluntarios pa ayudanos ku limpia zeta, pero nos ta hopi gradisi pa ofrece nos tin situación riba control, nos notin mas zeta kuta drijf den lak of drijf den lagoon, pero situación por cambia. So eta hopi importante pa nos pa patrulla wake situación bon y wak kiko ta passa. Ora situación ta cambia e porta nos ta puntra mas danza di nos voluntario nan.